झिलमिल सितारों का। घर संसार में आपका स्वागत है। आपका अपना छोटा सा स्वर, जहाँ प्यार भरे रिश्ते पलते हैं, जहाँ हेल्थी रहने की सलाह दी जाती है, जहाँ हम आपको और भी सुंदर बनाते हैं और जहाँ स्वाद की सौगात भी है। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी। सोमवार से शुक्रवार 9 से 12 तक रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन पर घर संसार में शामिल रहिए मेरे साथ। ऐसा सुंदर सपना अपना। Nimbulu binaka sai kwengo na bagale leka ni nonde tukutuku e rere kina matebele wai me bale lebu endai na italatala chone do kanauto e na bugu nindo na kisi ni bebra sangai kambete kikina e sa taurti wa besu me bakani se toso tu no bebanga ngai e na sota la tikina se mati kina kisi ongo bete ke do kanauto ni bebra sangai endo na liunu bonua mai na mali oni January runondulu ka ono kina chula ni ambaki tikunga ya. Ia sanga wala ngani kisi ongo mbete kikina o doka nauto me pakani tiko tale so na tikina e na ngandrebi me na vangangai ni mberni tau na bembe taki me paka e vakandi taka o meli bosawale na i vakandine dina ni matani tu ya ke robo sawale ke rauni tauri bua besu o doka nauto e na lomo ni bitu na singa me ndolu maka wala nga na kena vakadavara na tamba dakadani obisa na nona be vangangai. Erlako duru mendai na leni palimendi endo na beba kan bulum taki e na bugu ni tukutuku boy lawo ni mate ni tu ke na dava elevena na itubutubu ngo e bora utaka na ministri yang garapa ni lawo ni mate ni tu na beba kan bulum taki ngo e na non rabaka salataki na leni palimendi e na kena wiliki ke na kena kila iba matata na beka e tonga ikina tuno ISZ kayum na minista yang garapa na ilawo ni mate ni tu ningo e na buna na kena bebo sakitaki waka ramba ilebu na ka embale atane tukutuku boy labu ni ambaki bo runondolo tini ka ono e na loma ni palimendi erto asota mai New York e na mataka endai o borenge mai marama e norte tong na presidente mai Kiribati ke taukeli na fini kaso na minista engaraba na beka ni bonotani mai Tuvalu erto asota na tolu e na kena brandi teki walanga na isema ni sasanga kina subo declaration me baka e be indina titaki me na tongai e na buku ni mboseka ni bebe saunindraki mai Parisi e na mwani ambaki ongo e randua bata na beli utaki na Pasifika kina itubutubu ongo kina ngito na nona maindruko Ingilandi bebelesi e solia na ngalala kina timi ni biti me na daka bako kawa me rauni bakandi taka na nona indamendambe kina quarta finala ia tukuno John McKee na ndori babuli ni tiko endo na takete kandondo merto na kuwa ni nguleda na dorbo oya na kena bakandi taki na matai ni tolu na indamindambe e kaya ni ke bakaya na sianga ni bakandi tiki kwa na Flying Fijians kini matai ni tolu indamindambe ia sanando tal na itabi lebu na norto na sanga merto na boitabi na sot ni burubura kataraba e na ronondo tini gadiwa ia ndona tikina barita ko John McKee ni kene reitiko ni na voador na visau kene timi ni Flying Fijians meron na dalindi ki velesi e na varombu Kongo mai da bekeri na baleleka ni non de tukutuku ni voade vinaka Ya bina pali wana topa chukuma ini mwasi kama kwena bula FM na bandu wena siri na ngona ni ndendre manda kei Central Rental Sapo weke na rusu na kuhitra minichi me vaa na koloko ni sabula oya wa wati soni dalai gonga ya mwasi donu nama kikirau mena tolu kina bitu ena via kati moliti kina porombuka gori ya na lali ne kami